खुलुमबाय रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों एबेन बसुमतारीनि इउट्युब चेनेलखौ नायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो मानसिफोरनो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दा पेट्रल पाम्पआव दंफैयो आं। दा आलासि बिथांमोनहा फैजोब्बाय। सिभिल एसडिअ सार्केल अफिसार थाना उसि गासिबो एमएलए लकेल एमएलएबो दंफैयो। दा बेयाव आङो खिथागासिनो लासै लासैनो नायलांबाय थानो हागोन। अपेनिंआ जानोसै सुरु जानोसै बिजनि टाउन कुक्लुं रडनि साखाथियावनो। दा बेयावनो दंफैयो। दा आङो खिथाबाय थागोन, नायलांबाय थादो भिडिअखौ। अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, हयथ' लाइक खालाम, हयथ' शेयार खालाम। दा बेहायनो दंफैयो, बेहाय दा दिन्थिबाय थागोन। एसडिअ आलासिफ्रा दंफैयो। सार्केल अफिसार लांफांबाय। पेट्रल पाम्प जोंहा कुक्लुं रड बिजनि टाउननि गेजेरावनो। दा एसडिअ जोंहा सिभिल एसडिअ मुखुलि खालामखांबाय। दा मोनसे दंबावो जोंहा खालामनो थांगासिनो। नायलांबाय थादो भिडिअखौ लासै लासैनो, दा नुनो मोनगोन। खालामबाय नै जोंहा पुलिस प्रशासननि एसडिअ। दा बेयाव दुखुल मुखुलि खालामखांबाय। खालामबाय जोंहा थाना उसि सारा अपेनिं खालामबाय नैबे मोनसे। दा बे नुनो मोनगोन, नायनो हागोन मानसिफोरा। बे जाहैबाय काउन्टार अपेनिं खालामबाय जोंहा माबानि थाना उसिया। आरो बे मेन रुमखौ खालामखांबाय जोंहा पुलिसनि प्रशासन एसडिअ सारा। आरो मोनसे क्लास होफैगासिनो जोंहा नै बिजनि टाउन कुक्लुं रडनि साखाथियावनो। दा जोंहा नुनो मोनगासिनो जोंहा नै अपेनिं खालामनाय लोगो जोंहा सुरु जाबाय, स्टार्ट होबाय। बिसोरो सोगासिनो दा मानसिफ्रा होंगो दोंगो भिर जाफुलायदों। दा जोंहा बिजनि टाउन गेजेरनि कुक्लुं रडनि साखाथियाव नुनो मोनगोन। जोंहा नायगिरि बिथांमोना नायलांबाय थाबाय। जोंहा बेयाव फैनो हागोन। साखाथियावनो दा हाइरडआव थांनांला, एबा रेलगेट बारलांनांला। दा जोंहा उल्था खोलानिफ्राय फैबा रेलगेट बारबोनांगौ। साहा कुक्लुं रडजों थांनानै फैनो हागोन, एबा नायनो हागोन, एबा सोलांनो हागोन। लामा सेरावनो दिनैनि गेजेरनि अपेनिंआव बयबो होंगो दोंगो जाफुलायदों। बिथांमोना बयबो सोनो फैगासिनो लारि लारि। दा नायलांनो हागोन नोंथांमोना आरो सफैनो हागोन। बेहाय नायनानै आंनि एबेन बसुमतारी इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों नायनानै एबा शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै फैनानै बेहाय थावखौ सफैनो हागोन। ओपनिंग হয়েছে
কেনেকুৱা হৈছে আপুনি কমেণ্ট দিব পাৰিব না এইটো অপেনিং হোৱাৰ কাৰণে খুব ভালেই লাগিছে অঁ। আৰু আপোনাৰ ধৰকচোন বিজনী টাউনত চিটিত এটাও পাম্প নাই, হয় এটা পাম্প হৈছে। আমাৰ মনটো খুব ভাল লাগিছে, আমিও কিবা এটা ছাৰ্ভিচৰ লাইন পাইছোঁ। আশা কৰোঁ যে আমি সকলো পাব্লিকক একেলগে লৈ সমানে মিলি ভালে কুশলে আমি আমাৰ নিজৰ কৰ্তব্যৰ কাম আমি নিজে কৰি যাব পাৰোঁ। তাৰ বাবে ৰাইজৰ আগত আমি সহানুভূতি জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনালোকে আহিছে আমাৰ ইয়ালৈ কষ্ট কৰি, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। অ'কে থেংক ইউ। আৰু বিজনীত কেনেকুৱা লাগছে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া না? আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে। সুবিধা হৈছে না? এইটো বিজনী হয় না? বিজনী টাউনত পৰে না? বিজনী টাউনত কুকলুং ৰ'ড কুকলুং ৰ'ড अके जोंहा रायजो राजा बिथांमोनहा नै लाइन जालायलायदों गोदानाव बयबो सोनो फैदों जोंहा नै बयबो दा लाइन जालायलायदों बेयाव नायनो हागोन बेयाव नुनो हागौ नै बिजनी टाउननि साखाथियावनो कुकलुं र'ड होननायाव अपेनिं खालामनाय लोगो फैदों आरो बयबो लाइन जालायथारदों नै बिजनी टाउननि पेट्रल पाम्प दिनैसो अपेनिं जानाय पेट्रल पाम्प गोदाना अपेनिंआव माबा सोनानै माबायदि मोनखो? जोबोद गोजोननाय मोनबाय, मोजां मोनबाय। जोंनि खाथिसिन जाबाय हिसाबै जों जोबोद मोजां मोनदों। गोजानाव थांनो गोनाङानो गैला। बिजनी टाउन जोंहा कुकलुं र'डनि साखाथियाव नङा होमबा? साखाथियाव जोबोद मोजां जाबाय जोंनि थाखाय। अके थेंक इउ। ছাৰ এতিয়া পেট্ৰল পাম্প হোৱা তাৰপিছত বিজনীত কেনেকুৱা পাইছে আপুনি ইয়াতে? এতিয়া খুব ভাল লাগিছে বুজিছে। এতিয়া আমাৰ খুব ভাল লাগিছে, ইমান দূৰ যোৱাটো অসম্ভৱ। এতিয়া আমাৰ নিয়াৰেষ্ট হোৱাৰ কাৰণে অলপ বহুত ভাল হৈছে। আমাৰ সময়ৰ কথা আছে, আমাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে আৰু এতিয়া ৰেলগেট পাৰ হৈ যাব নালাগে নালাগে। এইটো ৰেলগেট ফুৰি থাকিলে আমাৰ আৰু সময় 1 ঘণ্টা মানে এনেই পাৰ হৈ যায়। গতিকে পেট্ৰল পাম্প ইয়াতে হোৱাতে আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আমাৰ খুব সুবিধা হৈছে আৰু কি সময়ৰ সুবিধা হৈছে। থেংক ইউ থেংক ইউ এইটো দি দিব ন? হয় 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। लाइन जालायदों नै पेट्रल पाम्प गोदानाव जोंहा लाइन जानानै दं बयबो मानसिफोरा बेयावबो गासिबो दंजोबो। আপুনি চলাব নহয় ইয়াতে কিবা ক'ব নাকি আপোনাৰ উদ্দেশ্য? আমি তাৰমানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ জৰিয়তে আমি এটা পেট্ৰল পাম্প পাবলৈ ইয়াত সক্ষম হৈছোঁ। বিজনী চহৰত আমাৰ পেট্ৰল পাম্প নাছিলে, গোটেই চাব ডিভিজনতে উত্তৰ অঞ্চল মানে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ কাৰণে আমি একদম গেৰুকাবাৰীত যাবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া আমি সেই কোম্পানীৰ জৰিয়তে যিটো পেট্ৰল পাম্প পাইছোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগিতাত যাতে পেট্ৰল পাম্পটো আমি ভালদৰে চলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৰে সহযোগিতাটো আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এইটো নিশ্চয় এইটো ভাল হ'ব, কাৰণ উত্তৰ অঞ্চল বুলি মানে কুকলুং পথে নহয়, ইয়াত পাণবাৰী পথৰো বহুত আমাৰ গ্ৰাহক মানে ৰাইজ ইয়াত উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে যাতে ভালদৰে প্ৰচাৰ হয়, সকলোৱে যাতে এইটো সহযোগিতা কৰে, লাইক কৰে, কমেণ্ট কৰে, তাৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। बड़ा अच्छा लग रहा है हमारा बिजनी टाउन में पेट्रोल पंप होने के लिए, इसलिए हम नोया की पेट्रोल डालने के लिए आया। आप कुछ करो कुछ